Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party State Youth Wing Haka khat fratri ko banai jelio araja apunrio kalalit bani kendu yo Abhilash Baranwal u Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District manbut dien halor ka jingdon jigi bar jilla ki balongtra ya ka jaka kablaker tin blue hapolo ka VPP SYW kalalit bani kendu ya DC ban shimkhia halor ka jinglap lingba ka RTI ya ka jingdon ki bar jilla ki balongtra ya ka jaka baker tin blue hapolo Habakran Chikla Pathai Kubor Uba David Umwi u Executive Member ka State Youth Wing uloong ba ha ka jing persang ban kendu ya ka Additional Deputy Commissioner dang hakini ki khindiat sngi baladep kalakantat yaki da ka bapansyai ba kaladon ka objection na ka third party uloong bahabapan da ka jing tho ru kam ai satya da ka baong batang da ka ktien halor ka te ka objection nalor kata ula kano ru ba kani ka jingle jongka kapan I ba kadon AA shalendet bat kumta ulaong bana kalyang UDC ula pentikna ba unshim kya halor kani kamat Pat long ba akajung kapori pa tip sisi ba ngiwan pa sa simenta bede ba to ka RTI ba ka file regarding to tin blue ka te basaraw ya ka office NPP hang te pulu ni nomor ba ka kung RTI pengla yolom but ba pilai ila patay kubor bang ila pensay ba kajingmi na to RTI kidon ka to ka ningot non tribals bayo di had hapneng ka to kajing tho kidon pa sa 2-3 others ko mention kidon sikigwi bili bayo di bis na kata di kapkom ka RTI ka bala tho kalong ba ngin see all the kini documents naka office but during office hour di nakalyang jungi gilawan ba di applicant gilawan di onda gilapoy hapo ka kamera yung additional DC budi pe ka revenue kadi kasi mo di masusi kalong patip sa pilong ba ila khanglat yung ba don ba object ya kani ka jingwan jung pi na ba da kiwi kibri di kataru nila ong ba hanul kom pi object peningi da kot kasla yung dan kata ngi ang pi da kentir di kom kini gimla on long kan ka official office man pi ang ka kentir ka long hawa don kuno no objection peningi di kot kasla they hakni kabenta bangi wan sugisi mat pau ikani nakalyang yusiru ang ba unsa follow up ikani ba iba kadi ba kung ka RTI ka ba mention to bangin inyo take information nakani ka office di DC ula ang ba unay ngi i4 di usi to kaniski kini usa tembek ba nakalyang jungi lingba mag press pasat security bri pada pet yang ada kebentar long ba odum le kasi abang gi wa de kalenti ji sa ni hamle kan nu nanti ni kwa mang tip ya ka hok mar ba ngi hang ni gimdi ba dawai ya ka ru gi dawai ka hok mang tip mono kita ki bayo wat ka kebentar ba ka propose dong ka kebentar ba PI bri gidang ya kan ni kebentar gidang tu dien mang isu gidang bon ki batang ani sa khwan gidang jam ki batang ya sakmat bat gidang ni pentip di bat ani sa khwan tu video objektif tu ni amanu kita tiba hang bisa objek yang kata kajing buat RTI bisa kan one bit for office ng additional DC body page review bai ang ba kidan ka dan objection na third party they can mention hindi mo no object the objection na kidan objection ya ni yang ikan applicant jungi ba kani ka disti ba object ba ang jepi na khang manumpli di kot ista dai kum kata kam dan gasulong wi ta dak kentien ya to kentien kan kamsong dong rem kan pin ai pen I kot ya hadu mata kim la ban I kata ka kot belong ta sakhi ba persa yengi man khang yengi ban wa ita ki documents ba dei ba kata RTI ban ai de ka long ba bi ken ben de ka RTI ka bang ila tho ngila ayo kala mention very clear when seek all documents within the office hour habang ila alek mata ki nile mo to kamdi ka kambor ingi habang ini dawai ko makin jai wa ko pat ngai scam du ba kani ke jingkaran mutasi kan pini aso itu isko juki ba kebentang wadi ai se adum khangla hatu kan simple balik se kani kajing kata kajing liat ni kata nat body pack kalau nak se bakadon H lemdat se dan yada ya nur emba fi pan ong data hi ngadu kani kajing wa juni kamde syuk badang wa nang menta dang sisi asli ini stay atio kani kajing wa kabala
Kisnap. Di pila man sutu balik kadang kedile. Sisin mak kadang kedile kamar kadang di jingi onong jongdo mak kadang di jingi tu kam jongdo. Di beri halon. Di ngi sutu kam tam di on apa yang diukur di ai kita ka objection. Tak nak kentir. Kam ka got. Ya kita ka apa usai kan mak kadang di jingi onong jongdo. Di awak kerteng lu pengi way armut plus 2-3 others. Di kamar ke kita 2-3 others. Di bangsa. Ngi kwa kita ngon tip ni. Di mata ada di kang kara ini kamu kut dah ni ngendang yai wak su mak ngelap hiru Tiga ibu jaga senjam pada penyusun kesinjam jadi ngendang awak lah segi dui mentah lihat si kan kadang keluar erat dan batai ini kalau ada kapur si ngensa batai ini dari kakum wajib ang jadi si mana tu ular ni orang bah nak kalang jung unjakan awak kali department jadi di kubur wat usaha penting macam Ya bu kat kapur ai bukan noh tadi kat nusingin bentuk nak by next week